Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da istražimo ovu užasnu tvrđavu koju sam pre neki dan našao. Ja sam ovdje malo istraživao i vidio sam da ovdje imaju jako jaki mobovi. Našao sam jednog crvenog skeletona i istražio sam da je on Wither skeleton i našao sam nekog Blaze-a. Sad ćemo ovdje da istražimo i da shvatimo čemu tačno služi ova kuća. I današnji cilj će da nam bude da ja ne umrem i da istražim ovu kuću do kraja. Opa, chest. Opa. Ne. On je baš jak. Opa. Tad ćeš ti protiv mene. Izgleda sve sam pokupio. Gledat ću svaki chest zato što negdje možda. Neki možda nisam istražio. Ovdje je nešto bilo, ne znam ni ja šta. Okej, ostavit ćemo ovdje put i da mogu da bežim za svaki slučaj. Uvijek ovako trebate da gledate da nema nekog opasnog moba. Počeo tek već jedan Wither skeleton. Nema nigde. O, evo ga, brat. Ne bi je mesto u običnom svetu, ne u ovom. I dobro, imam beskonačno strela, znači mi je ovaj luk beskonačan. Ja vidim da sam ovdje već bio. Da ćemo da vidimo. Daj Bože da nema nikoga. Dobro je. Čujem neke Blaze-ove. Vrlo bi da nađem tipa neki spawner Blaze-ova. Opa, jedan je ovdje. A našto sam spawner Blaze-ova? Opa, treba mi glava od tebe. Dvojca. Sad ćeš ti na mene, a? Jedan. Drži. Okej, sad ćemo da napadnemo spawner Blaze-ova. Malo bi brže nego što sam mislio. Ovo tačno jeste spawner Blaze-ova. Ladno srušeno ovo. Jao. Ništa, tražit ćemo drugi spawner. Zato što je potreban kako bi prešao Minecraft. Okej, ovdje sam bio. O, evo ga još jedan. Gdje si ti? Gdje smo se dugo vidjeli? Pa. Bilo bi vam pametnije da se sklonite od mene. Opa, tamo neki. Ovdje? Ili sam se ja vratio na isto mjesto, ne znam. A ovdje sam ubio jednog skeleta. Ja se tamo vrtim u krug, brate, nikad ovo. Okej. Super. Šta li ovdje ima? Ovdje je prazan prostor, nema ništa. Okej. Dođite ako smete. Okej. Malo me udario. Ajaj. Vidite koliko je opasno. O, hvala ti. Bar ne možeš da me udariš. Opa, ovdje je ovaj. Njega ćemo ovi mogu me napadu. Bar mi ne radi nikakav damage. Gdje je ovaj nestao? Gdje si nestao? Konj koji nije hrabar. Postala sam vatra od tebe. Okej. Ne znam da li sam ga koknuo ili nisam ili šta se desilo. Šta si me opet pogodio? Si normalan, bre. Jesi video?
kad se malo više spolnuju. Mada u onoj prošloj kući smo ubili 2 moba, ništa. A ovdje ćemo malo više njih da ubijemo, znači da više njih stvaramo. I nisu nešto opasni. Očigledno nema ništa. Možda bi malo više treba skopati, ali možda bi se ovdje stvori neki, tako da mi ne bi bila pametna. Možda ima blokove. Bar to. Sad ću ja ovo da probam. Probat ću ja tipa totem gore. I da probam da dođem na ovaj površinski deo ove kuće. Ovo magma. Pa gdje je ona bila do sad? Pa nismo se dugo vidjeli, konju jedan. Papa. Vidimo se sutra. Ćao. Baš da bi dobili drugari magma. Baš te slabe. Aha, slabići. Sad ćemo da probamo da odemo gore. Idemo. Mislim da mi ne bi bilo pametno. Možda mi lava krene gore, pa šta ću onda? Tako da mi ne bi bilo pametno. Tražit ću šta ovdje mogu. Baš šteta što sam uništio ovaj spawner blazova. Htio sam da ga ostavim, ali imalo ih je previše pa sam srušio i ali stvarno ih je malo previše. Sad ćemo da vidimo malo ovaj koji se pravi. Ne mora da ovdje ima plin. Ovdje nisam prešao lavu. To reci, nažalost sam da je opet. Sad ćemo da pređemo na njega. Dođi konju. Ja ću trčim. Zaboravio sam na glad. A to me najviše nervira u svakoj igrici. To? Pa kako sam to mašio? Konju. Bez mene da udari. Okej, nisam dobio vidjeti skeleton school. A, bio sam u tom delu. Nisam ni znao. Ovdje se stvorio još jedan. Daj Bože da ti daš glavu kako mi treba. Dođi glavu Joyena. Imaš veliku glavu za razliku od mene. Okej, jesam li bio ovdje? Malo ja da proverim ima li što. Ništa, ubijam ovu magmu i idemo ovdje. Zaboravio kako se kaže magma. Idemo. Nemoj da ste mi došli mi. Ojoj, brate, malo sam pao. I izgubio sve. Ipak je ovo tvrdo kod sveta, nam nikako izgubi. Ovdje mi. Džaba sam trošio blokove. Trčiš tako da ima. Palećem se vamo. Okej, vamo sam bio, sad ću biti da sam i vamo bio. I da li bi razlačio vamo. Možda ću nešto naći ako idemo ovako. Naći ću lavu.
Ovdje smo mnogo lakše preživjeli nego u onoj drugoj kući. Onaj piglin nas je skoro ubio. Si ti normalan? Jo, eno ga tamo još jedan onaj mutavac. Nadam se da se neću zaletiti na ovog. Kako već zove. Papa. To mi reci. Šta ima na ovoj strani? Naravno ih neprijatelji vide skelet. Bili su nam oni neprijatelji u prošloj kući. Odlično, našli smo Wither skeleton glavu što je jedna od najređih stvari u Netheru. I što je najteže dobiti, pa dobija 1.000.000 Wither skeletona. I uglavnom ova kuća služi da nađete blaze rodove i da napravite ender oči, da nađete snokoli, idete u endu, ubijete zmaja i služi da skupite 3 ove glave i napravite Withera i borite se za Nether zvezdu. I to je to bilo za ovu epizodu, nadam se da vam se sviđa. Ukoliko vam se svidava, bacite like i subscribe. Ćao!